emyaka ehwire obukama bwa Tooro bukakora endagaano na mukuru w'ihanga kubagariza ebintu byabo nk'amataka n'ebindi konka kwihobo hariho ebintu eby'obukama butakatungaga habireho n'ebiri kugamwa ngo abatura nibija kubingwa omu mataka bitu obukama eki nibakyakanisa government ekakora endagaano n'obukama bwa Tooro kubagarura turundi kutugarura ebintu byaitu baitu tutusobora kukora ekintu eki abekulembezi tutabasoborolire baketegereza ekintu kyokubanza ebyafaayo kino kikatandika kitachikaruga nka political history ngabo William kwemara orukora nk'enganzi y'obukama bwa Tooro nagira ngo abantu kubahurire ngo obukama nibwenda kwegariza ebintu byabo batekateka ngo nibaja kubingwa omu mataka bit each no anja kuhamisiriza ngo tikikere hariho na memorandum kandi kuolekera kimu kinu na kinu muri batemike na muti tusangira abantu bakiro obwingi land act bagimanya memorandum tubagimanyire restitution act bagimanyire na history tubagimanyire kandi kakubugamba ngo nugenda kole kintu abantu batetegerize ubundi no kuruga abandi kutandika kubaza kubingo kama nibigenda kubinga abantu kandi kuruta kubinga abantu abavugine bakuru ba district ya Kyenjojo kubagambira entekateke zibine nibagira ngo nibenda kumanya abantu abari mu mataka g'obukama kandi no kumanya ago agatarimo bantu. You just inform me, I will act. Nikomba managingire eti agamba no, don't proceed with this, I put it in writing. Nimba stopping nyoka tunge intentions zange tugenda nga twalanga ne court. But this is within the law. Hati mbere ndugambira properties zirukweka nkabiri nemu nukiraho india sato na musanje zimaliziru kugabirwa obukama bwa Tooro mtoraba mu process rundi y'umuhanda yatariweho mu memorandum of understanding between his excellency the president na omukama wa Tooro ngabo hona njira manyisa abantu abari mu itaka ry'obukama bwa Tooro nibatekateka konja kurutungura obarukutamo ebintu ebirayambe abantu bona obukama bwa Tooro hona bwine n'entekateka yo kurinda iby'ubuhangwa ubu barukubyara emiti omu mashaza gatarigamwe na gamwe gashako Daniel Bingana.